Too much GH Ghana wahala jumedi na munia ba afiesi kapa enenso mede ebesomo na enede yi chese ebusuafo abaye bia wono de ne dia ene se enam de abrante bi ede aye no enunti no wobekọ esoro ene fom ene asase hinfo mfifi ewiemu ahiu ama eye ka wabọ no abrante no na abrante no atua no wobefa na ene de eye ensem odi ababeto apono so na ebiemu so no videos odi abre eye Ghana for say ye nhwe no ebusuafo ese wani ensese ye ka ede echo na moma yimbunra ensem no emu ewe Ghana for say mo amuni menche bia beto dwa se eye enyumtuni abrante eye Keche Andrew eye abrante ye abaye bi aboniduane ex-girlfriend abruni nua too much eye nua bro ne kozo no yamfa ankame mo ye de nyina ebebegu apono so na nyina eye se abaya no esusu se ne pictures bi ni nude pictures ni naked pictures pictures awayi no ho ababonten na eno no wo hu ne se eye Keche ono ena wo sende sa video no ede man na pictures no ede ema no enti se timi ababonten dia ene wo no ena sobo ne yemfa embo no se wo ma kwan ma eye ne mfefo ne nanfofo nso enya that video no ema wo mo nso etimi eyusu ya circulate o social media enu nti wo fefre insuo miensa keka bo mu ede emema eye Keche se wo nso mo na next time no wo hunu eye akwada anaso wo hunu panyi a wo be hunu hawa wo besi ene no agro na enum a eduabone ekoso ne ehwe ni mu se eye Keche anko obeba bonten ababeka sade hu ya ne se wa oba oko interview na oko interview nensam afi wodi etu edwa na abusuafo akwa ye abofuno sema chese abaya no ne bo Andrew so na eye Keche nsem wodi kokotu eye social media na se wo babo mra oko interview okoko chichi mu eye se eye adwa spendila babaya na wabo ni dua no ne nyoma wo keka na duabo na wo keka ho ensensem no pan de wo no enya de se wo be call that issue no so that issue no de wo be find the right time na wa babonten na wa ba aba be disclose everything behind it esan se eye baby a wo no dwumedi a wo die na enyonto ye dia wo mpanifo a wo mu edi nanim wo mo se won kana no entum enti enya de se wo be de wo be kasa ede afam na no na eye Keche group no so no wo mo enso support no ka se ai enya de se hu ana hu bia ebetimi wo mo ensuro hwe na wo mo eduabo bia ni wo ha ebetimi wo na eye nua be ma eye Keche Andrew wa magana fo ahunu se eye abaya na wo bru ni nua no wo no abaya no ne 10% simpo endi ne honom abaya na ema ne 10% simpo eda na eno na chese ejinja abaya yama enedei video bi circulate e wo social media with me won se wo chire mu de nti ana se wo magana fo ahunu se Keche se ne pene ne peswa ebi eni ne honom dia ene obema Ghana fo nso ahunu se wo no over 30,000 Ghana cedis and was Sunday a day ama Keche into woman Ghana for nyina ehunu ebia e chese abaya yim a day a screenshot of a sika was Sunday a day ama no one nim say abaya no UK's base or base e UK as say ka say enti why na den say wono sika was Sunday edi amani ni nyina no wodi etu ejana ebusuafo moma yenkonko hwe video no embra na ye ba ye beto a ensem no eso and also Andrew Kofi Kujo 204 enye easy oh ne wa cancel no o se oyema obi a on pese ye behu nipa ne din nti en de enka ho bi eno nka ho bi Andrew Kofi Kujo biom 29 June 2018 hwe 2,000 Ghana cedis. Boa. 16 June. And also 2018. And also 1,000 Ghana cedis. And Kofi Kujo. I was here for calculating. Neanko enimna. I am say sike de ese abranti otua. In some fueni.
utimi je abayo sika enti seedi di ni free afi dia usori ya uso wakoware milonia saa oba ni ufie chese asem abusiafo ye we face 1 o face microm ni na wo ye misa no face 1 na esi no ye nko face 2 ni ye kɔ no we si 9 June na say Gladys Asma I think say ne maame no ne maame no Andrew Kofi Kujo and also 203 Ghana cedis 9 June Charlie scammer for Krumo scammer for Krum omusho mo one corner na say yenye djuma bia so de bia hyepe mpabo akese ntade akese no moto Andrew Kofi Kujo biom 2nd June 2018 303 Ghana cedis Gladys Asma na eba affairs no eno so biom ena wasa transfer edi amano no wa wipe chese wa wipe free abayo esirem na enye sika ketwa wo de fa calculator mesrewa na enye calculate enoma ewo ha na enhwe sika enye sika na we ebusuafo we enye we pe o we ye mobile money nko a o we ye mobile money nko a eyi nyambae Western Union nyambae o se obesend me no so we ye mobile money nko a eno o send ma branti no de ye ne no ma ye we ye phase 1 ena me ba be screw a kire no phase 1 ewo ho phase 2 phase 3 edin fufuro bia obehu wo mu bia no eye kache no ni nua be ma na se ne maame ana na busuafo saa ena abayo an ka kire me nti abusuafo ye screw ni enko yenim na pe calculator ye behe sika dodo a kache we any the screenshot of sika was Sunday ede ama kache no wode atu edwa ama Ghana for say wo bia enhwe na wo bia enhunu bi say enye entrobi na wo twa ana say ebiem no enye bosiremu ka bi na wo no wo bo ni siremu ede akanemum ade a no kre papa sika wasende no na no na baya no eto aso no ne X love yi me spend love ajoy wode etu edwa esem se sika we nyina no wo chese wo ye do betimi bia enye se de ekwan a wo befa so a wo benya se sika no krampo e de asende kache no na wo fa so eni because onim se bema wone ne tiem na wo ye den wo boa no se bema ni edi yi a wo no susu no ebi eka no enyam hye no ebi ekọ ema wo no susu because wone no enama ye beka se kache ni yiri ni o anase ni bibi ni o nti sei enti no kwa be ye enumonyam hye ede amano enti wo ye sa de we nyina ede mano all because of odo a wo ede emano na ebiemu enso so ansa na keche eba be keche no no ene man ye keche because ka wa send e dia man abusia for wo hwe screenshot na ye de echo no awutimi hu se abaya no wa send sika papa ene de ama abrantie no from from 2 million ekokosi 2000 3000 awutimi hu se no de che se nso bi e de man all the time na wo send e de ma abrantie no enti se abrantie na timi aba bonten abeka say ni sepoa ni teku eni no honom no de ene no wo bema Ghana for ehunu enu nti wo de video yi anase screenshot yi aba abonten de kire Ghana for say de abrantie no eka no enye no kura na no kura bia enim no wono wa bre ni hu yie papa enya de say wono wodaye because onim say bema one ne tie de at least e wo so wo ye bibi de eboa no nanimonyam hye so atimi aba wo nchen na say wono wotine wa ye we nyina ma wawie na wotimi gya ne sequence mfi ekokofa oba foforo ekokofa Joanna Jan Kujo so wone onu no mom na ebetna all because of say oba no ewoska ebiemu nso so no wan dwen a difference wo say abaya no enyini edichon na mom dwen ni sika wo ehum na so wonne dey wo wayi ono adwa spend la vie esinchen na wakwa ware Joanna Jan pandi a ene wono susu no eka
wabo wo hu bia no wo gina de ne pa no twa do no ana mache no ma bo ho ka enti no se wo se wo mpe mi bia wagya me asu akwa akofo wo bia wo sika na ebia wa se anyini che wo no na wo pede a me nso eka bia ma bo no e wo ho no ene fa me nso mi sika nyina ebre me simple and short we ene eye ensem a abaya no wo de ababetu edwa na emra eye the screenshot and a screen recordings of eye sika wa sende edi amakeche ne bebeto abonte no na no na ebinom si ye sika kwa kodi nkwase afoboto mu ena nsemhunu ena wo mu edi enti na maame o papa wabusuafo eni honom a watentam sika we edi amabema besiaba se wo no endi emfanhwe nanum ana se like onfanya ne hu ye abrawo wote ho anka so di yo hu ye bia anka enya na no na ebinom nso se wodo asem saa wodo de wunya kokoto ebi mu ase ya wadwen ma so ye ebusuafo na efiefo kwampo kacho se hwe yo anase se kwampo na enya de se wani beba ho so egi se akọwani into ohuni se we ebe ya disuade e de ama abaya na ma next time no watimi ehunu hawa wo besi afa aye nnome na no na ebi no so se se ye sa pan de a ene na kacheche se wono kura woni ne ho hwe woni ne ho hwe abaya na na ahwe na no wonder se wakwa kwafa obi a wanyini echen no a woni no etie enti na je so hu ne se eye abrante no oye opportunist wo ye obi a che se o pebe bia eho aben na wakwa akodi bibia bia nwa esone eho e na okode na nukokotua agibi edugu nanum enti se abaya na se wo gi ni sika pan dia wonje omo tanechi wo mo fo ne so e ma ne se wonji eye sika na mo ma menkenkan eye adwentwe no bi emfa emamum yenia popes e dia wode e ba wo say, where do I find ladies willing to spend on me? All the ones I get only know how to take. Oh my dear, sorry, okay, or no de just will be any bless and under the yes resem was one also so a better one so young from best spend one because a ma when one domin said the edge will be in who spending then so what the kafra and now say shedding ama a year abayano Calvin Edia what they ever was saying or say guys don't do this when you are in a relationship or say when a relationship is called off. Women are painfully givers but cheerful takers. Or not so ne dear no no say any kwan say emema edi say djuma no ebra wo mo ewo relationship emu ns eja wo de eba wo say now this musician crowd them broke like that so from head to toe it be lady who they dress am. Sorry my dear, but next time you have to be vigilant. These people, they only want money to look fresh, but they don't care about how you feel. And also at the end of the say, and to say musicians in now, what woman you broke sa, woman you want more share, and I'm wanted to a man gun and moon at say, and crop for my man who's the cat and I'm what did you at the year woman who a year. We and no so any addition, them or ban no say next time or co-relationship man, or be how or be yen in your ma SCFA. JD Maki Edia wade eba was say madam life is all about winning or otherwise would you have make noise if he was the one who spent money on you nana niama wono so edie eno no say abaye spend lave debut enti senka abrante na spend sika we nyina e wo ho na nka gya ni simu a enti nka be de say ayama mo nyesa ekwaye wo spend de ene wani na say wo ba de oka wo benya chitafo enti wo ba be ka say yanju sika mo enti ka be ma na spend sika na ya ade anka be ba bonten aba be ka sanse we na jai eye den a relationship na kwakwa ye game kwakwa ye competition eye den a ba ku lucy ba ku erene enti se wa lucy a enya hwe wa rene a eno no anu no next time wo ko relationship fufuma na wa ma wani ada ho last one na ye mfa ensi yenia eye Monica edia wode eba ye o say if there was some other guy who had been serious with her then she would have been showing off the goods she sent from Dubai has come at the airport. She should go and take her goods on so edie no was in kabaye nka bema wa ye serious aye na adwe so person o ware na nka wo kire no ho ede a kire no because when say wo fanboy any say fanboy ede no asimu no way goods I was sending the free Dubai they say wo airport en ko ba bia en konko dru abrante no wo timi ba ebebe fa na de ebusuafo eye ensem aba beto dwafa eye spend love one kache ne spend love kache ex girlfriend and sensem aba fa hu duabon ho nsem ene reply kache de aba ni say eye abaya no so update or
dia bregan of then I also betimi aka e de afa fobra e wotu no gh comment section share your videos no so efa ema enuanom ene adofo no wo dwadie bi se wo pese yembo hu de ro emfa ma wa betimi e de aba ofa number na e wo screen no eso na ye no wo e de nkita ho fe aha ene di dwumade no besi midin ene akua sikapa that's na ye besane